Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian ke jingja sak Thombor u secretary jong kahima nong spong uba Michael Warjri hakipat bhor kabalaja hakamit nyoterik mata bena jemang arja kat khandai bat penjat pen praru ye jing don jing em jong ni orang ba tang hakasni ke babon ke khon jong ba Michael Warjri kala ujo daki ijahar sekipolen kariboi district hadian kini ke jingja kipolet ru kemsem la song klikti handrei kila pelong ye ke jing token ke babnia banlap iki breu ki bakon shon hakani ke kam Thombor bat tang hakasni ke babon kata hakamit pratarek mentahi ubena jemang kila yo kem ye ki laingot ki subadon kti hakani ka kam ki badai na ki jai ben riau garo bakan top yo Salman sangma ubiamon sangma bat unipu sangma bat layo kem ye ki nakasnong rani bari ki pulet kari bhai menta kidang pelong ye ke jing toket ikini ki laingot ban lap ksai sai ki weide ki bedan kti lang hakani ke jile Thombor yo skatri jong ka himanong spong uba Michael Warjri adem bingel yo ya ka kubor ngadrele hinda kamet na jong ala post to chika tama ala poi hadin bala men kum bala dum hadin bala poi hang to kumur ki asam pulis kala don apa hang to bat insat jongi na pathar khma la don ten dal poi hak to chika ngalai rum saga ying jong ba Michael ngai bakala chat la pra jan borok khai kitir gitar la brak chabar kila pom ya ki jingdar jing em duduk ki sentiu ki ying kesem ki kwai nata kila punjat ki ambulan hadin nota sei ga school ru ki ong hana ba manchwa kadang ke school ba panjat dai ba Michael kataru partially kila prano chipo te halor kene wat i bo district magistrate EDM bar ki EAC ru kila wan lang man senram ban pe ni ke jingjia nomor bala dum panat wat kita sino hang turu imat mudong wesu ba man mi bingin yo takit man kali spang ni ke jingjia te ke cukup hang tahi next day bat ngalawan biang rekat bat di lokal mili jong ke tan bat ke magistrate hadin bingin lawan mudon bru meno pok sino tau te hang tar ko cukup kum tahi hadin nang ngalali kenduh yo SP rural bedepek ya ketua katan brok kewe ban yitrelang ladadon shagino gino kibru gibran keti nagaliang jong ka asam ngala kerpadi badi man cingkia bingin ai ke kerting jong kita kibru gibran keti ban kem no amador ban ngala tho ya kesti ru ban halor kata ka jong jonga ban pembut lang ba kesti nama long kum rekod ngila le temu iro la kloi bang ladadon kum kita kibru giblong involve ban ransak leni ban penjat prai ketika ying jong ba Michael ikloi banong ban kem kita ki ban hanu war sini te ha jing ide ba kene ka kamslem pendian nomor ban nin daga liang jong iba ying jong ba Michael ki wan IFR adu ban kumba pon nyu na prabaji jambe ngatang siyo ya ka IFR tinggal alum ki officer jonga ngom de ban penslem kumut ngilai na umta kemet ngila organize ye tim jongi bat nge lim din met bat katkum ke FIR bala mention ye kerting jong kita ki beri ku berang keti ban pen prai kata gayeng kembas kengun tambah menin tinggi dang yok kem laingut ikine ngin forward menta siapa kut ban pan police custody ban interrogate ban keli tokit bai ki halor kan jinja ngala satu badang bun ba ki ba dang keti yang ne kam tambah menta dak jing yok kem kini laingut ngin soyo ambun ki information ni ki tip hang kita ki beri ku berang keti man pen pra ye kene ke ying bat ka an ka nomap you know ti menta sipori gidang yo kem langun bat kene ke jing ye kem kandang ye ting hame kalia pat wat asam ru kumbang long ipi ngin soyo jing rap lambang espiruran bari in charge ya ketu jeka te menta sngi ngan tho ka detail report ka ba biang ha nadang sedong duduk ba jia aduk bakut duduk ba registering ni kes bat ba resi ke accuse barokan ngan sepak menta ka sngi cha government MD juga government juga police headquarters juga